Ajmo i da ti pokaza. Gdje je volio staviti Indijani? Učmar. Ne bi ani učmar. Ja bi bio učmar. Ne bi ani ovaj taknuo učmar. A, ruta je onda čmar. Kako bi ani učmar? Piske. Mladi ljudi. Ne vidim Saša mi gdje. Ja, sve hoću, sve ajde. Nemoj ljudi da ih za steno ih u njemu. Pasa, pa što? Ovo je, evo sad je stena u mene. Ajde. Opa. Evo je to pitka, evo. Pa ja stari. Stari, duri, nema stati. Stari, optereti se na desnu nogu, optereti se na desnu. Sad. Optereti se na ulicu. 3, 4, 5. Furaj se me. A evo ga pušaj kupati. Spao mobitel. Eto, Nane, jebem, pite mi mati. Jebi ga, baš ga si pao.